Ai tata ntukusima bwekiro kyati, ntukusima mukama bwokuwa mulungi. Webala bwekisembo ky'obwomezi, webale mukama bw'omugisa kwija kubazamu naiwe. Bayibuli negamba, musabe murahebwa, musere murazora, mwerange murakingururaho. Mukama ekiro kyatwizira kusaba. Ntusaba mukama otukingurreho mwibali ya Yesu. Bayingi omuliitu hariho ebintu ebitubuzireho. Mukama hariho ebintu ebitukatwine, bitatu tukyabirora. Mukama oina bamalayika, oina amani, oina obusobozi. Ntusaba ekiro kyati omwibali ya Yesu. Ohereze bamalayika bawo barubate munsi yona mukama munsi y'abomezi, munsi y'abafu, munsi ey'omwoyo, munsi eyitukurora no munsi eyitakurora mukama. Bahereze ebintu byaitu byone byatubuzireho mwibali ya Yesu. Mukama babuzireho sente tukazikwataho bitatu zatubiraho. Tata omwibali ya Yesu hereza bamalayika bawe barubate munsi y'abomezi, munsi y'abafu, munsi y'omwoyo, munsi eyitukurora neitutakurora mukama, munsi y'ebiroto. Bamalayika bawe basere sente zaitu kandi bazitugarura omwibali ya Yesu. Bayibuli egambire feza nezabu byona byawe. Mukama ekiro kyati ntusaba omwibali ya Yesu. Bamalayika bawo basere zabu, basere feza, basere sente zaitu, basere omugisa gwaitu, basere byone byatubuzireho ebitungo byaitu. Babitugarure ekiro kyati omwibali ya Yesu. Mukama ntusaba otugarure byone byali bitubuzireho omwibali ya Yesu. Obwarabare twakozere kyona mukama. Rundi ekitwagambire ekyatuletire kuburwaho itungo lyaitu ayitata. Ntusaba embabazi zawo mukama. Ntusaba okuganyira kwawo mwibali ya Yesu. Ntusaba otugirire embabazi ekiro kyati kandi otuganyire. Ganyira mukama ebintu byone ebitwakozere ebyatuletire kuihwaho itungo lyaitu. Ganyira mukama ebintu byone ebitwabalize bitalisemire ebyali tuletire kuihwaho itungo lyaitu. Mukama ganyira obwarabara abantu abatwakozere kubi, abatwatwaize kubi ekyatuletera kuihwaho itungo lyaitu mukama. Ekiro kyati ntusaba esagama Yesu etwoje. Ntusaba okuganyira kwa mukama kwija abomezi bwaitu. Tubungire bushako mwibali ya Yesu. Mukama se itungo lyawe leka litubungire ekiro kyati mwibali ya Yesu. Mukama ekiro kyati bungira obwomezi bwaitu. Bungira obwomezi bwaitu n'itungo lyawe. Bungira obwomezi bwaitu mukama. Bayibuli egambire obugayigo bwensi bwona bwawe. Ente eziriha busozi 10 zona zawe mukama. Ntusaba ekiro kyati omwibali ya Yesu. Osumura ebihengezi byawe biguru. Osumura amadirisa agiguru mukama. Otusesera omugisa omwibali ya Yesu. Byone byatubuzire ekiro kyati leka bitugarukira omwibali ya Yesu. Sente zatubuzire mukama leka zitugarukira omwibali ya Yesu. Itunge lyatubuzire mukama wabakama leka litugarukire ekiro kyati omwibali ya Yesu. Mukama hereza abamalayika bawe baseri itungo lyaitu hona hali abulire baliheyo omwibali ya Yesu. Itunge lyo beraliri mu mikono y'abanyanzigwa. Hereza abamalayika babarwane omwibali ya Yesu. Barwane kandi basingule kandi batugarura itungo lyaitu omwibali ya Yesu. Itungo biliraba liri mu mikono y'okuzimu. Mukama ekiro kyati omwibali ya Yesu. Hereza abamalayika bawe mukama wange bagenda okuzimu kandi balekere itungo eri halisibirwe hono omwibali ya Yesu. Mukama itungo lyaitu biliraba lyatweirwe habyoto by'abaraguzi, habyoto by'embandwa. Ekiro kyati omwibali ya Yesu. Hereza abamalayika bawe mukama n'ekitara kyawe ky'omuro basumura itungo lyaitu halyasibirwe hona mukama kandi litugarukire ekiro kyati omwibali ya Yesu. Mukama ntusaba itunge lya sente, itunge lya zabu, itunge lya feza, itunge lya bintu bikororwaho, ente, amataka, ekiro kyati omwibali ya Yesu. Leka bitugarukire omwibali ya Yesu. Hereza amani gawo gomoya arkwera. Hereza amani gawo mukama wabakama. Hereza ekigambo kyawe ky'ekitare ky'omuro. Hereza ekigambo kyawe mukama kisumura itungo lyaitu omwibali ya Yesu. Daudi akagamba mukama n'omulisa wange tindisega. Tata niyo omulisa waitu. Hereza itungo mwomezi bwaitu omwibali ya Yesu. Ntwanga kusego omwibali ya Yesu. Ntwanga kwegomba omwibali ya Yesu. Ntwanga kusego omwibali ya Yesu. Ntwanga okuburwa omwibali ya Yesu. Tata omwibali ya Yesu. Sumura itungo lyaitu hona halyasibirwe obulira halyasibirwe mu mwanya. Tata hereza abamalayika babarwani barwanisa amani agabakuru abo mu mwanya. Barwanise emyoyo emibi eyo mu mwanya eyo kwasira itungo lyaitu omwibali ya Yesu. Mukama wabakama hereza
abamaleka b'abarwani barwane basingule buli abanyakatagara bona abekirima abakwatsira itungo lyaitu mu bikare bya haiguru omwibali ya Yesu tata hereza abamaleka b'abarwani barwanisa abanyakatagara abekirima bona abakwasira itungo lyaitu mu bikare ebyo mwanya kiro kyati omwibali ya Yesu leka abamaleka babasingule emyoyo kwasira itungo lyaitu tata omwibali ya Yesu leka abamaleka basingule emyoyo abanyakatagara abekirima abamani abekirima emyoyo ebibye bya Satani kiro kyati nesingula omwibali ya Yesu kiro kyati nesingula omwibali ya Yesu kiro kyati nesingula omwibali ya Yesu mukama hereza abamaleka bawe mukama hereza omuro gwawe mukama hereza embeho yawe mukama hereza omusisa rwana nebyo kulwanisa bitakaro rwahogo mwibali ya Yesu leka abanyakatagara bekirima bona abakwasira itungo lyaitu kiro kyati balirekero mwibali ya Yesu kiro kyati balirekero mwibali ya Yesu kiro kyati balirekero mwibali ya Yesu tato mwibali ya Yesu kiro kyati ninsabira bank accounts ezitakaro hoga sente myeze nemyaka nyingi kiro kyati mwibali ya Yesu itungere nirirekerwa kandi ndirija mu account zaito za bank mwibali ya Yesu mukama byone byali birogerwe byasibirwa mu njegere za Satani kiro kyati mwibali ya Yesu hereza abamaleka bawe abamani abarwani barumbe ryahuro rya Satani hona nambe yakwatira itungo lyaitu hona nambe yakwatira sente zaitu hona nambe yakwatira obugayiga bwaitu leka abamaleka bawe barwani barumbe ryahuro rya Satani ryahuro ririnzirwe emizimu kiro kyati mwibali ya Yesu mwibali ya Yesu nturasa obusale obo akavuyo kaije leka akavuyo kaije omwihe rya Satani nambera akwatire byaitu mwibali ya Yesu leka bararange omwibali ya Yesu kiro kyati nturasa obusale obukolarangia emyoyo emibi kwatire byaitu mulyahuro rya Satani mukama wabakama cwenjegere zona chwakufuroza omunyanzugwa ezikwasire byaitu ezisibire byaitu omwibali ya Yesu leka abalinzi bona abo munyanzugwa abalinzire byaitu baterwa oruhi rwa ruhango omomezi kandi bafa omwibali ya Yesu leka abalinzi bona abalinzire byaitu baterwa oruhi rwa abamalayika kandi bafa omwibali ya Yesu aitata sibabona sibe mizimu yona erinzire byaitu sibe abalinzi abekirima sibasiba omwibali ya Yesu basibe nenjegerezo muro basibe nenjegerezo muro balekere byaitu omwibali ya Yesu babirekero omwibali ya Yesu babirekero omwibali ya Yesu itungo lyaitu ndisumururwe kiro kyati obugaiga bwaitu mbusumururwe omwibali ya Yesu sente zaitu ndisumururwe omwibali ya Yesu efeza nezabu byaitu mbusumururwe omwibali ya Yesu ntwangirwa abanyanzugwa ntwangirwa omunyanzugwa Satani okutwala byaitu tata omwibali ya Yesu hona byali bibulire hona byali biserekerwe omuro gwa mukama ngo bihaye kiro kyati omwibali ya Yesu kandi bitugarukira mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu mukama ntukusima abokubola wamani mukama ntukusima abokubola osingwire kiro kyati omwibali ya Yesu obusinguzi bwaitu kiro kyati omwibali ya Yesu obusinguzi bwaitu tusingwire omwibali ya Yesu ntukira abasinguzi kiro kyati ntukira abasinguzi omwibali ya Yesu ntukira abasinguzi omwibali ya Yesu mukama bakama tambomezi bwaitu mukama bakama SUMU'RA njegere zone zibesibire byaitu ninkusima mukama abaye batayina sente kiro kyati nzizoko mwibali ya Yesu abaye batayina bugabe mbuzoke kiro kyati mwibali ya Yesu abaye batayina itungo abafisi itungo lyabe kiro kyati nturagira amani agokumbuka ombomezi bwaitu mwibali ya Yesu mukama ntukusima ntukukugiza kiro kyati tusemeriro mukama haboko muhimbo gwawe nugomani gaitu ntukusima mukama haboko bolesero bugayigo bishaka mukama ntukusima hakabyone byali bitwihirweho kiro kyati mbitugarukiro mwibali ya Yesu tusingwire kandi ntukira abasinguzi bintu byona ntusima mukama kuraba mwibali ya Yesu Kristo mukama witu amen.